Ekitabo kya Zaaburi eshura 32 okwirwa kw'omuntu osaasirwe ekibi. Zaaburi ya Dawudi ekyeshongore kiri kwetwa Masikiri ekyagunzirwe n'obwengye. Aina omugisha osaasirwe ebyokushiisha bye n'ebibye bikashwekwa. Aina omugisha omuntu ou Mukama atabarira kutahikirira, ow'omutima gwe gutarimu bugobya. Kunayangire kwatura ekibi kyangye nahwa amagufa, ahabw'okurenzya izooba ninsinda. Ahabw'okuba omukono gwawe gukaba gumpingamira ny'omushana na nyekiro, amagara gangye gayoma nk'oku omuntu ayomibwa omushana gw'ekyanda. Sera. Nkakugambira ekibi kyangye, tinakushereka kutahikirira kwangye. Nagira nti, naza kwaturira Mukama ebyokushiisha byangye. Niwe, nikwo kunsaasira orubanja rw'ekibi kyangye. Sera. Nahabw'ekyo orikutiina Ruhanga weena akushaba omu biro by'obusaasi, kandi omwegyemure gw'amaizi mingi tigurimuhikaho. Niwe bweshereko bwangye, oryandinda ndekye kureeba enaku, oryanyehinguririza n'ebyeshongoro by'okujunwa. Sera. Ndyakwegyesa nkuhabura omuhanda ogw'orutoora, ndyaka obwengye nkutiireho eriisho. Mutariba nk'embaraasi nari enyumbu ezitiine bwengye, ezishemereire kutegyekesibwa ekyoma ky'omu kanwa n'enkoba z'omu bisya, ahatari ebyo tizikagumire niiwe. Ababi baryareeba obusaasi bwingi, konka oyesiga Mukama, embabazi ziryamwehinguririza. Mushemererwe muri Mukama, mwesiime imwe abahikiriire, muteere akaari k'okushemererwa, imwe mwena abaine emitima egororokire.